Sanjam grmeči, oj sanjam grmeči da barsko vrelo. Sanjam grmeči, oj sanjam grmeči da barsko vrelo i da barsko vrelo, oj djevojko. Kroz izvornu pesmu, nošnju, igru i običaje, Srbi Krajišnici Dinarci čuvaju svoj identitet i nematerijalno kulturno nasleđe koje su poneli iz zavičaja, nekadašnje vojne krajine. Danas se ojkača čuje u plodnim vojvođanskim ravnicama, na skupovima i manifestacijama, ali i običnim kućnim druženjima, gde kroz pesmu i igru neprestano obnavljaju svoju tradiciju i duhovnost. Ojkača, ojkan, rozgalica, ojkalica, groktalica. Sve su to nazivi za izvorne pesme sa krajiško-dinarskog područja, čija se specifičnost oslikava kroz otegnuti uzvik, odnosno slog oj, aoj i oj. Mesto na kojem je nastala u mnogome je definisala način izvođenja ove pesme, koja se uhu nenaviklog slušaoca može učiniti pomalo grubom i sirovom. Grmeč je jedna široka, velika planina. Naše su brežuljci i doline tako široki i raštrkani, onda smo se i pesma tako razlegala, pa su se valjda i trudili Krajišnici da onako što snažno i snažnije peva se, da se da neka poruka, da se čuje. Momci kad pođu na prelo, snažnom pesmom su pevali da devojka prepozna svoga momka da će uskoro stići na prelo ako se blizu čuje. Stvaranu kroz vekove, ojkaču je svaka generacija krajišnika obogatila ukrasima svog vremena. Ovu izvornu pesmu izvodi grupa pevača u kojoj jedan vodi i peva prvi glas, dok ostali prate ili basiraju, stvarajući na taj način melodiju. Ta grupa može biti muška, ženska i u retkim slučajevima mešovita. Volim Grmeč, volim okolinu. Volim Grmeč, volim okolinu, a najviše mladu Borovin, a najviše mladu Borovin. Volim Grmeč, volim okolinu, a najviše mladu Borovinu. Odeća ili nošnja još jedno je blago koje su Srbi Krajišnici poneli iz zavičaja. Očuvanjem ovog bitnog dela kulturne baštine čuvaju se i autentičnost i izgled starih običaja i tradicije sve do današnjih dana. Muška pjevačka grupa ima odjeću svoju, to je počet lička kava, pa ima prsluk, ima košulju koja je ovako navežena, ima pantalone, čohane pantalone, ima vunene čarape i opanke. Ova tambura se pravi od javora. Jedan dio pravi se od javora, pa onda se pravi od šljive, pa onda od smreke dašice gore, tako da ima bolji zvuk. Što god guši vodaju ove dačice, bolji je zvuk tamburi. Iako se većina pesama izvodi bez muzike, nije retkost da se uz tamburicu, diple ili dvojnice zapeva i zaigra. Pesme su se izvodile u različitim prilikama, na prelima i po selima, veseljima, uz rad, ali i u teškim trenucima. Pevalo se, znači, kad se čuvalo blago, kad se išlo zborovima, kad se prelilo, kad se žito ožalo, kad su se okopali kukuruzi, svakom prigodom se tražilo da se poruka pošalje, da pesma je živa, ili kad žeteoci pevaju, znači završili su posao. Teme koje se obrađuju u ojkači su veoma različite, od socijalnih odnosa i društvenih dešavanja preko svakodnevnog života do šaljevih i ozbiljnih motiva. Kroz stihove se najčešće izražavaju emocije kao što su bol, tuga, čežnja, strah, ali i ljubav. Mene majka od Dragana krije. Mene majka od Dragana krije. Joj, mene majka od Dragana krije.
UNESCO je na predlog države Hrvatske 2010. godine registrovao Ojkanje kao ugroženu svetsku kulturnu baštinu kojoj je potrebna hitna zaštita. Hrvatsko prisvajanje Ojkanja izazvalo je burne reakcije pre svega kod prognanih Srba Krajišnika, ali i stručne javnosti. Hrvatska pokušava da prisvoji ono što je u najmanju ruku i srpsko. Međutim, dosta puta ljudi polemišu da nemaju prave informacije. Ono što je stvarno u konkursnoj dokumentaciji koju je podnela Hrvatska, dakle u dokumentaciji koja je podneta u UNESCO, oni su Ojkanje definisali kao staro izvorno pevanje na prostoru hrvatskih regiona, dinarskog područja, pa su naveli primere Bukovica, Ravni Kotari, Obronci, Velebita i okolina grada Karlovca. Dakle, istini za volju nigde nije eksplicitno rečeno da je to hrvatsko kulturno nasleđe, ali se isključivo u toj njihovoj konkursnoj dokumentaciji vezalo za hrvatske regione. Sredinom 2012. godine dogodilo se i lokalno priznanje Ojkače, kada je upisana u prvi nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. Ovo je važan moment u zaštiti našeg izvornog pevanja i priznanje samom festivalu koji je i zavičnom udruženju Krajišnika Nikola Tesla koji je upisano kao zvanični nosilac ovog elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji. Dakle, važno priznanje i važan zadatak i nada da će ova pesma da bude sačuvana na pravi način, jer je praktično i država i organizator festivala su preuzeli obavezu da se na sistematski do kraja odgovoran način brinu o izvornoj krajiškoj pesmi. Sa ciljem da se Ojkača očuva i zaštiti, zavičajno udruženje Krajišnika Nikola Tesla pokrenulo je niz aktivnosti koje doprinose informisanosti i promociji ove izvorne pesme. Krajiški biseri su počeli kao festival krajiških pesama, da bi se vremenom za ovih sada skoro 12 godina postojanja razvili u svojevrstan program zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa, gde osim samog festivala postoji i drugi elementi kao što su naučno-istraživački rad, obrada materijala, dokumentovanje, sistematizacija, seminar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba Krajišnika i rad na javnom informisanju. Danas u Srbiji postoji preko 100 pevačkih grupa i kulturno-umetničkih društava koji aktivno neguju krajišku izvornu pesmu. Za prvih 11 godina postojanja na festivalu Krajiški biseri učestvovalo je preko 70 grupa, a broj mladih pevača koji dolaze da se nadpevavaju iz godine u godinu raste. Trenutno u samoj organizaciji festivala i onaj najaktivniji deo udruženja više od polovine čine mladi, i to mladi visoko obrazovani ljudi starosti između 20 i 30 godina. Dakle, svako od njih ima svoje profesije kojima se profesionalno bavi, neki su studenti, neki već uveliko rade, ali svi oni rade ovaj deo iz ljubavi i iz te neke potrebe da se sačuva veza sa zavičajem. Specifičnost i lepota nematerijalnog kulturnog nasleđa jeste u tome što ga niko na silu ne može oduzeti. Srbi krajišnici izgubili su zavičaj, domove, manastire i mnogobrojne materijalne stvari, ali su uspeli da očuvaju ono najvrednije – duhovnost i tradiciju koja danas kroz izvornu pesmu Ojkaču živi i nastavlja da se prenosi na nove naraštaje.